bakanda maminchano bokorre bwabo chinga kicho bosombi bwabo bembo tuko gose mugaso. Nimesema juu ya pikipiki. 3/4 of our children, they have invested as a motorbike industry. It's not bad. But we need them to have another skill, additional skill. These skills zitawasaidia all the institutions hizo zote ziko. Wacha waende huko. And remember wale ambao tunaendesha pikipiki, lifespan ya nyinyi imekuwa very short. Because you don't even care yourself. Mtu anaendesha pikipiki na t-shirt. At the end of the day tutakuwa na magonjwa mingi kuliko yale ambao tunaona. So we are urging wale media waambie watoto wetu waende pande ile. Na wakati mtu amepata shida motorbike industry, ile kubeba mwili, mnatembea na mwili. Fikiria ile familia na how do I feel? Tuwe na hutu ya watu. Nimesema kama wewe ni mwizi hapa kwangu Rogezeni uhame, you must go. Respect must be there. Awaioni finally seen it. Let us try to write wheels. Tuandike wheels. Wala ambao mmefika ile miaka, wacha kuacha ile makesi kwetu. Andika wheel kama ni samba pasua. Give people direction. Omondago kuti kama ndo waitana, bago itana ya sisi nikimia. Lika chiwil. Light wheels. Ndiko najua kwa kuchimotua. Abana ndata wabiari mtoto mmoja ama kijana ama msichana wanatesa wazazi. Rekebisha. Unataka pikipiki utaki mitajinyonga, si ujinyonge. Na gotikana yono moncho mulgenigo omunachebina asega gambere kenelo lens mugambi aberga kurogo chika ana munogo chia asaba nyimbo na bega nekembe kerikyo wasa DPP gotaba beka byara aba bunge James Mwangi gakuyana boy gono bunge Benjamin Gatheru na boy gona abandi batatu kolengana ne no kona cha kwa yani kogo cha sekerenga buna batata abuni wala bwatani baye omokonyo muri wenser gadi gashagwa kolengana no chika konyarukoro bulitangana buna awe bwento kobe kubyara ana banyanyimbo asekerenga kyo batubekana buna igo balegati y'abantu abetwa gosegeta okorobekana ukubona kwa bete ko kolekana samatukama igo kubona kwale gosegetwa nekegoli kaligia jensi umubunge James Mwangi Benjamin Gatheru na abandi batatu igo bono bamochigwe na obalenge gosegeta na kokoboko omokonyo muri wenseri konyara gosegeta korobekana wa jensi kolengana no mokonyo umuga so mokonyo muri wenseri gadiga shagwa asensemo ya ni gabereka gote yabuna igo bono serikali agende kumurigiria mamocho bunentere mu yokani ko mwaka isiko korwa sobo koleri bwaye ose impeachment engana gote yabuna ejwe gosirwa etabwati Mesingi and Johnson neko chinga kichibono omo na chebino jo korwa seka gambire ki High Court Lawrence Mugambi ate biruna abawanta ubatano nabo go barabana siasa baba seko imukirige tambukero Kending Johnson. Na governor we county Nairobi Johnson Sakaja ni governor anyara chinga guchinga ngonyara kwera bosibwe bunge ya senate anemone gorojobo korre serikali ya county Nairobi aya niga go chekerge batubekana buna niga bakoreri ya bange be serikali ya county Nairobi bakurukurwa segesa kwekemo kubatukana n'abakoremere mu be serikali be county Nairobi bare erigwe ya muchimi isanemo ni governor abakoremere mu be serikali ya county Nairobi abono bare chimi isanemo bakurubono se ensemeria yegesa kukia koyo ekibono kerengo kalikiamerongene asemia gose 40% y'abakorri be serikali ase county Nairobi ni wakurwa segesa kukia baikoyo ngento kerere omo governor we county yokonyara korangiro gose we senate elikonyara korwa igoro yobo korri bwegesa kyo nabo abakusi bali bakorri mirimo ya serikali ya county ya Nairobi ni gobale aba
aigo bale emiyemo amone 55 nomo kolengana na roboti anemono korwa ase ensemejo ye serikali kolengana no mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja ni gate abuna ni gobono baba kolika banta bange me serikali ye county ya Nairobi anemona aba sign asenchire mu yokonyara kwegerera kubwatekana ne bikorwa ibona gate abuna banyara kolika chinchira cyoko bekemere mu gocha saba sign no naboni gate na chikumulekera mu negoro yobo korina kubwate ne bisaku byonse asobo koreri bolia bwe serikali no naboni go yatebekana buna aba chief officer emerongo 39 ime serikali ya county ya Nairobi 15 nigo bakurubo igokorwa segesa ko kiaba ikoyobo igo bakorwa senyombe yemo egenta buri konyara kumulikana na gukora maonchero rimo yoka kwa serikali ya county ya Nairobi. First of all, the number of staff we have is 16,321. It's the biggest staff component in the country in terms of devolution, because we also have the biggest population. We serve 5 million Nairobians. Actually 7 million during the day and 5 million at night. Now, if you look at the composition, out of 16,321, the highest is the mountain, 6,173 from Kikuyu, 2,370 from Luo, Namlolwe, Kambas 1954, Luyas 1945. I'm sure you expected that number to be higher, but it is not. Yeah, Kisii 1360, Kalenjin 899, including Kerich and Tirop, Meru 469, Embu 221, Masai 144, Somali 123, Taita 101. The Somalis we need more actually because they're many in Nairobi. Mijikenda 76, Mbere 74. Na gotika na yo keratoge ndete wone kyama kiriki abalimu abanene chискuru ni gobano babere bakoboria ensemeria ye ke gambero kane kibuna ngo tuguterare ganga yabo yo kanya ngo tuguterara mangana rengete CDF abalimu abukuru ase county ya Mabeni go batare kare tukole na kanyara komulekerane mone goro yobo korre bwe chискuru asogo sirwa ensemeria CDF kale ngana baro ngo batebira buna katemero bye menge ye secondary na boiga chискuru nigo yabereke go sirwa na CDF na kanya gote abuna kigambere gese kutuguterara mangana rengete CDF ni gobane binte binge bira rakane kolemara nensemo yesemi korokana gotigara maiga sogo tuguterara wa CDF na boni gobasingira gote abuna serikali nyari gotwara chinkwana bene na boigo na babunge enchira baranya rwekerani yobo korrebwabo ubogachigwe birase gatie bintu bindoko ubukora wechi base gatie bintu bigo sirwa na CDF na bogote abuna iga ekegambero kira chikolemari ensemeria yechisemi aigoba tigara gote abuna CDF na rere binte binge kolendo tuguterara wa CDF ni gokora chikolemari yo muiburi kobori gwa ko ruchibesa chitane tichibwente wako na skuru unanchira mu yoko nyarwe kiranga tie bintu binde anna amagendero ase chiskuru plus any even dormitories are there in boarding schools, which means that if we were to do away with the CDF, then all these things will never be there in those schools, and that would mean that the parents are going to meet extra burden in terms of buying or providing these facilities in the schools. So as principals, we believe that CDF has helped us and it should continue to be there. If there is anything on the legislation which is wrong, it's the one that should be corrected. I believe that this is something that should not be interfered with. In terms of infrastructure, our schools have also made gains. In this constituency alone, we have many buses that have come to our schools, donated to our schools as a result of the CDF. I'm just appealing to the members of parliament that if there is something that is amiss with the legislations, then they need to come up as a team and then correct what is there so that the CDF is maintained. Na gotikara boigo asama ngarangete chisemini gobono aboroki wa batano bagendrete kobanya chingo machiabo yengo batakana no gotikaro chingo mechomo no mwalimu ase skuru yo aboroki wa bukuru ase skuru ya Songliet Kapsarete yego toka bono ase county yo azinigisho yego tebekana buna babete bago itwa no mwalimu na kobatikara osena gotikaro chingo machintinde yengo batakana no gosinyo kwereneria amoborio ase kerasi yego ndokere to mwalimu yeko nyara kwa betereria gotugama na kwagura asama gana amanyakante buneko goto
eginto kerete gotegoro chinkoma asama rwabo abayiboli nigo bakorokorobekana itukolera konyara kwamerege kolekyo asabanyara wakoro bote kutia sabanya nyimbo na egetambukero nigo bono kego chikwimukigwa ujasu mwalimu obete kago kora egekolekyo. Ilikuwa jioni wakati watoto wanatoka shule, wangu akafika kama akona maumivu, alifika kama miguu inamwaga usaku, akona vinonda. Sasa nikamuuliza shida ni nini, akaniambia mwalimu waliulizwa swali na mwalimu wao hawakuweza kujibu. Wakapewa punishment. Wakaambiwa wazunguke uwanja. Mara ya pili wakarudi wakauliza tena, wakaambiwa juu wameanguka wajajibu, wakaambiwa wapige magoti kwa kokoto. Sasa hapo ndio walipata kuumia. Na sasa kama mimi ni mzazi, sikutarajia hivyo sababu mimi nilituma mtoto shule asome, sikutuma akuje kama ameumia. Nikaamua hapana, kitu yenye iko lazima acha tuongee na principal. Kupigia principal akaniuliza maswali mengi sana, nikaambia hapana, mimi I'm just a concerned parent. Sina mtoto huko lakini I'm just a concerned parent. Nilijaribu tu kumwambia niko hapa Chepkiki na nimeona watoto wameumia, akaniuliza akaniuliza wewe ni mzazi, nikaambia si mzazi. Akaniambia so why are you concerned so much? Mimi nikaambia I'm concerned kwa sababu nimeona watoto wameumia na ni wanafunzi. Na kila mtoto, hakuna mtoto wa mtu, kila mtu, hao watoto wote ni wetu. Funza watoto ndio wawe na uwezo kwa kujibu maswali, but now you are forcing them to answer something they don't know, which means there's a problem. Jiangalie kama mwalimu. So we are calling upon wazazi wenye report, waende wa report police station, Cheptiret police station, statements ziandikwe, au walimu wafunguliwe mashtaka na washtakiwe. Na toganreto kumurekera hebirengo bichisemyemo na masomo niko korobekana wakolekana litukolera State University ya Moi kubwatekana na borokia kura State University bagote yabune serikali karaboni gaterekera nyoko ni kwabo korobekana kwabo niko kogo chakolengana no kwemunungani kwabo asoko nyara kunyora kwebango yabo yibona batanya gwakanwa segeka egento barokane ko mu serikali aniga go chari tukeli muryoka no anyano kunyara kobekese kunyara gutugutera rukorobekana kwabo ekyombe kia uwaso ikumono getene taborokia as a university niko no batete mbachikana semirimo yabo kolenda borokia kia Kurasa University ya Moi niko matebiruna ambacho kalemero yabo eka serikali ya igure na gotegerera okugani kwabo. Do not remit to the banks, and that is why we have to eating wanakula pension ya watu. Wewe unakula pension ya mtu ambaye anafaa retire in 5 years time. Retiring citizens to abject poverty. So we need proper accountability in Moi University issues. They came when people were on demonstration. We demonstrated for him to come. And now we want to demonstrate for him to go. He must go. Because we know politicians walikuja Moi University wakasema no graduation, no Kosgei. Akina Mandago wako wapi sahi wakati tuko na mashida kama hii? Na boigo hekra yuagenrete ni gobono ekyombekeri ky'abanyagatari KMPDU beso kiriko nyara gukwanegero yo muruburi wa serikali o chief abande sha kalengana nekyombekeri ky'abanyagatari KMPDU ni gobate biruno muruburi ni gochiko nyara kwirine maiga ebintu migo cya samo Kenya nabwo nenchire mu yokonyara kundiriyo mu Kenya nigwanyara kuburya abantu batuguterari kwerikia sumuruburi yo bategara sensemeri ya NHIF kalengana nekyombekeri ky'abanyagatari bate biruno bakorro butiko imino bulingo reme asumuruburi yo manyakanite buna social afanda uyibona bagate yabuna artifanda uyibona bagate yabuna oranya ariko leta annemono obukorero butari boronge abo igasensemo yabo nigo batebiruna nenchire mu yugo chikumundrio mo Kenya asobokorera se Chinyagitari. Kalia mambo ya chief tumeona kuna kasoro na tunataka kuambia mwananchi wa kawaida hivi kwamba tulikataa hii kitu from the beginning na leo pia tunaendelea kukataa. Kwa sababu gani? Tumeangalia zile benefit packages, zile tariffs. Ati uking'olewa meno, ukiwa na shida ya meno, ukiwa na infections za meno, hakuna cover kutoka kwa chief. Unabidi wewe mwenyewe uchukue your self insurance. Mambo ambayo ni ya chronic diseases kama diabetes. Tunasema kuna chronic health fund, lakini sasa kama 4,000 per family per year. 4,000 hiyo inaweza kufanya test gani? Enda pale hospitali uniambie inaweza fanya test. Na sorobotiro no mwancho mulige rogo ichani yake kolende rotali rogo ichani mono musacho omuni bona yawo weterere konyara gotigana eramo no murugyo yo gosomwancho ye
igotoka no musacho yino bamenyere amo no mungino ya semyaka 15 nabo ko nigo bwata abana bane nigo bono gotegana kwa bokogo chance kerenga bunani go umusacho anyaraga komonyora omurugyo ye osokire isiko yenywomo ego ntokerera bono konyara koleta oguchano konene asensemejo niga kolekana asensemerie county ya Busia kolengano musacho niga otebuna samatuka mango berga kora chimbwa chitari chingi ya kurwa somurugyo ye asebono nigo bono oyonyara gotoka no omuswatyo yoso omurugyo ye hauti amakweli akarikira nyara gotorigwa nabanyanyimbo bose akara abantu barengeneri ndali tinde asokugania kumo Syria ausekonyara korusia ogmabwaje nabo nigo bono kolengana no musacho yo atebere bunani gerire gotekanera mono murugyoje nonye babwata abana monere asekere ngabuna chimbo echo nigo asari salamu gokya abana kenyoro nigo batuguterengane yo nagote abuna mbaliko chukwanchira no muswatu ikwirana ase ekenyorekyo Mwanamkanga ananisumbua sana. Tangu jana bibi asema nenda kazi mpaka leo hajarudi. Nimemtafuta, nimepiga simu kwao wakaniambia hajafika nyumbani. Nikailivita kushangaza sana. Mimi naomba tu huyo mwanamke na huyo mtu waende waoane. Nimekaa na huyo mke wangu miaka 15. Yuko naye watoto 4. Mama huyo alikuwa anakuja kwa nyumba, napata message, nikijaribu kusoma anakataa. Ndio wengine anakuja kwa nyumba late. Nikimuuliza umetoka wapi kazi ambayo anafanya pesa yenyewe sioni. Mungu alikataza maneno kama hayo. Alisema maneno kama hiyo, Mungu alikataza. Naongea na tena narudia naongea. Wenye wanataka tena kuendelea hiyo maneno, lazima tunataka washikwe, watanaswa. Ushauri wangu kama umeolea ama umeolewa ama umeoa, ni heri tu usimame katika ndoa yako. Hakuna haja ya kuenda pale kusingizia mwenzako ndio yule. Na washauri msije mkafanye jukumu lingine ambalo ni la kura. Korubusia oika Kakamega totigare boigo asorongoro Western Kenya nigo wono omwana mube myaka 5 mwana mumura abereka gosombwa na masha seri tukulia ro yibono ikarboni go genre tukuligwa asoro chiruma ketebuna Kipkaren urubono kutoka sekondi ya Kakamega kalengana ne amate nigo bagote buno mwana yuni gasoka kurwa senka yaye nkayawe era mono musanyo ya bachi kuruba chinswe karwa na teredi na kuguru chana gosombwa na macha yu umubero ye nigo genre tukuligwa ko ikarboni gatara toka igaru mumurabu myaka 5 ekore barengana anyara kumanye yamatebu na osombirwe na mache na boigoni go abantu bagendera tukuligwa umwana yu asoro chururwa Kipkaren. Wapendwa, ninahitaji maombi kwa mtoto wangu atoke kwa maji. Ni mtoto wanafunzi, anapenda shule, amesema ataninunulia ndege. Sisi ndio tunafanya kazi ya kutoa watu kwa mtoni. Ndio tungali ndani ya maji tunatafuta tuone, tuna imani ya leo. Kikosa leo tuna Mwanshumuligereria ayunga tijari atobato kwarigania asegasori juma ense ya moja bono margoba na mange tura kumanya senchiro yobo kanunge koragaisa to chabono botukumbya bona sawa chara kotengera Ndizi TV obwanso no bobo gusokumana nisa totogendera gusangana kumanya mange una tura batukuya nyora SMS to yamngana mayuri to bwatira nehere ko ne kubina chibi chamuniri ogiga koro kwa sara mumanyi nabo igona Lydia Mose obane kiruna onsi kwa bere go kuyanyora senchira yobo ikiranu gendera go tobwati buna butambe go tele semili mtendao semili ya Facebook Ndizi TV News digital na bagenda semili ya YouTube tonyera buna Ndizi TV News to basekweba website insemerongevera nyama tukatana na www.ndizitv.net twarugubolgerio bujam veterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.